Dobar dan i dobrodošli na moj kanal Dejko Veca. Ako se još niste prijavili na moj kanal, možete to učiniti upravo sada i to potpuno besplatno. Pritisnite zvonce kako bi bili obavešteni o novim receptima, lajkujte, šerujte i ostavite mi komentar. Danas spremam jedno interesantno jelo sa više različitih naziva. U jevrejskim restoranima se može naručiti pod nazivom šavarma, na turskim kioscima dürüm, a možemo ga nazvati jednostavno tortilja sa piletinom. Pa da počnemo.
Naša tortilja je gotova. Ovo lagano i ukusno jelo će vas ostaviti bez daha. Probajte i bit ćete oduševljeni. Hvala vam ako ste odgledali moj video do kraja, lajkujte, šerujte i ostavite komentar. Do skorog viđenja, vaša Deko Veca.